Sajan je suka duka larepati sing ngidang ngelidin, sukane sing dak ditagih, sebete masih sing ngidang ngimpasin. Mirip gitu hidupnya Putu Edwin Chandranata Septiawan. Jak mondong sengsara gati. Anake alit mare mayuse petang tiban uli Banjar Peliatan Desa Keluse Kecamatan Payangan Gianyar, jani hidup ajak kedidian. Ne ulian bapane ajak pekakne subengalain. Jani memene misi nganten buin. Cek pasti sube sing ngelahnian anake alit entu. Sing jemun dogen masalahne. Jani Edwin misi kena beban tanah warisan desa. Tiap bulan harus mayah iuran ke desa. Cuma ulian Edwin anu cenik, agat masih ada kebijakan. Dadi sing milu tendon ngayah. Komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah KPPAD Bali, Made Aryase, lakar ngaliang orang tua asuh ngajak Putu Edwin. Agat masih ada pengusaha nih siap dadi orang tua asuh nih. Aryase ngorang, yen sube aliang orang tua asuh, Edwin ngelah jaminan masa depan. Pendidikannya masih terjamin. Apa buin, Edwin ngelah tanggung jawab gede. Nyage warisan reramane ajak leluhurne nongosin tanah ayahan desa. Kasusnya cara Putu Edwin apa ngedadi pelajahan kerama Banjar, desa kabupaten ajak dinas terkait. Aryase masih nyaratang apang majelis desa adat Gianyar ngembaliang hak PKH tetamian reramane Putu Edwin. Tim Bali Express ngelaporang.